tišine, ali sna. Samo kraj tebe bih zaspala i smirila se ja. Na Balkanu lude noći, lude cure klubovi, a ja o tebi dušo sanjam, moje jedino si ti. Dobrodošli, Neda. U čast mi je da sa vama pričam za reviju Klopstop. Dobrodošli. Svoje hvala. Znači, mene zanima nešto. Izgleda kao da su pale granice Jugoslavije. Sad da je opet jedna država zbog toga jer to muzika radi. Se slažete s time? Da, mislim da muzika jeste ta koja treba da uspostavi mostove među narodima, da poveže ljude, pogotovo ljude koji su imali puno toga zajedničku neku istoriju. Drugo, spaja nas mnogo toga od privrede, od turizma, a pogotovo muzika i umjetnost. I sport, naravno. I sport. Znači vi imate puno koncerta po svih državama? Tako je, da. I u dijaspori? I cijelom Balkanu, balkanskoj regiji. Imam dosta koncerata u Rumunjskoj i Bugarskoj, gdje sam veoma popularna i gdje jako sam sretna da ljudi koji ne govore mojim jezikom, da znaju i da vidiš cijeli trg pjeva tvoje pjesme i to je velika privilegija i naravno čast i zadovoljstvo svakom pjevaču. Da li ste ikad čuli za pevača, zove se Tilen Lotrić? On će biti, mislim da prej posle vas na Bini na Roštiljadi. I on je bio tu kod nas pre koliko? Mjesec dana, ja mislim. I on vas prosto, ja mislim, obožava. Evo ga. Mlad je. Ja mislim da ima 22 godine, nešto tako. Divno. Divan je. I on vas prosto obožava. To mu je san da vas upoznaje, mislim. I to će se dogoditi. Stvarno, divno. Sad smo uzeli ovo ceo intro. To će se dogoditi 27. To je on? To je on. Divno. Divno. Super dečko, super peva. Super. Dobro, sad nećemo se ovo da slušamo. Lijepo, baš bit će mi drago da ga upoznam. Super dečko je, simpatičan, energičan se. Znači, šta može... I vrlo muzikalan, lijepo pjeva, da. Da, pa vidi se da je Balkanac, kako da kažem. Ima nešto specijalno u nas Balkancima, jer ja se smatram još za Balkanku. Pa sigurno, da. I kako ovo pevanje, kako se održava takav glas koji imate vi? E pa vidite, to me svi pitaju. Osim prirode što dobiješ genima i stekneš, ostalo je stvar zaista veoma pažljivog odnosa prema glasnicama. Ja se trudim da ono što mi je majka priroda dala, moje nasljeđe, moji roditelji, da to ne pokvarim koliko je moguće. Sad ne može čovjek živjeti pod staklenim zvonom, ali možeš se truditi da ne pušiš, da ne piješ hladna, alkoholna, odnosno gazirana pića, sve ono što bi glasnicama i naravno k tome, ja sam išla u muzičku školu, odsjek solo pjevanja i to mi je dosta pomoglo da pravilno upotrebljavam glasne žice, dijafragmu, disanje. To je nešto što bi trebalo svi koji se bave ovim poslom bar ozbiljno, da imaju neke sate da malo ovladaju i tom tehnikom disanja, upotrebe glasnica, jer ja nikad nisam imala nikakve polipe, nikakve operacije, ništa. Poslije 50 i nešto godina pjevanja to je stvarno uspjeh, ali velim, to je koliko nasljeđe, koliko majka priroda, toliko ipak i trud da se taj organ od koga živiš, sa kojim radiš, da to bude zaista koliko je moguće u najbolje kondicije. A šta, nikako ne napravite pre koncerta? Ne znam, nešto... Neke vježbe? Ne, šta ne sme da se radi pre koncerta zbog vas? Ja nemam rituale nikakve, zato što prosto, znaš, desi se situacije da bukvalno s aviona, iz auta izađeš na binu ako je nekakva situacija da imaš knap let ili da se nešto dešava na cesti što te zadrži i tako dalje. Tako da prosto nastojim da se ne nerviram,
jer nervoza jako isto utiče na glasnice i da ne vičem, da ništa cigarete, ništa. Super. Onda šta očekivamo od koncerta u Ljubljani? Pa biće fešta, prava fešta, to mora biti veselo, to mora biti puno energije, puno dobrih pjesama. Ja sam neko ko ima zaista i starih i novih hitova i neko sam ko voli da zapjeva i Tinu Turner i Sloveniju i sve, tako da biće stvarno, mislim da će biti jako dobra fešta, jer najbolje kad se spoji i jelo, i piće, i muzika. To je to troje, sveto trojstvo. Dobrodošla, Mida. Dobar dan. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Ja mislim da je ovo najbolje.